Ngicela ube ngiyabhalela lapha sona kuyabonakala. Hayi angazi angazi ukutheni khona lapha enkundleni zokuxhumana ngathi akuhambi kahle. Ngicela isicela share page. Ngicela share. Ngiyabona ukuthi abantu abayithoba angibona ukuthi bathi laba abathemba bacela ukuthi ngiba-invite njani. Ngisathini? Ngiyenze njani manje? Phela mama mase. Lo ngomnyango ngobani? Lo ngobani? Ngobani lo? But hayi kathesi angiyabona sokulabantu abayi-8. Yeah, bakhethe sebebuya. Ngixolise kakhulu Mthakazo omuhle, angazi ukuthi ukuhamba kanjani kodwa ngathi kathesi silungile. Ngingazi njalo ukuthi kumbe ngabe. Yeah. Angazi ukuthi ukuhamba njani enkundleni zokuxhumana kodwa nxa lingizwa ngiyacela kakhulu ababefuna ukungenela uyahamba kukhona yeah. Salibonani ngazi ukuthi abanye sembathathela isikhathi sabo. Salibonani Mthakazo omuhle, salibonani Mahlabezulu, salibonani Sizwe Sakithi. Okhulumayo ngumama Dawu lapha e-UK. Ngaphansi kwesigiya abaningi liyangazi ubabakazi uMadawu. Lamhla ngilabo baba lapha ababuyayo abazokhuluma lathi mayelana lomcimbi ozabe use-Manchester khona ngapha kwelika Queen. Bazabe besichazela ngomcimbi wabo. Siyisizwe sikaMthakazi siyakudinga konke lokho. Ngisisabalindile ukuthi bezama ukuthi bengene, angazi ukuthi kuhamba njani. Ukuthi bengene bezosichazela singabe sixoxa. Akumbe bayihluleke ukungena angazi ngoba i-device engisebenzisayo iyona le futhi laba kufuze bengisendele khona ama message. So yeah, njengoba ngishilo lapha noqaleni ukuthi ngathi silenkinga le lapha enkundleni zokuxhumana kodwa hayi kukhanya abantu bayangena. Ngicela siphabanye kwamanye kwezinye inkundla ukwenzele ukuthi bebuye bonke abantu. Ngiyazi ukuthi kudala la sigcina sibanjwe yimisebenzi bakithi. Siyaxolisa kakhulu kudala la sigcina sikaze sibuye kodwa ke hayi sithe sizwa indungu leyo yomcimbi lo ozabe khona isintu samahlabezulu ozabe banjele lapha eManchester ngapha kwelika King. Sengicishe ngasho kwelika Queen, kwelika King. Angazi ukuthi okay what ngithi I'm thinking sengiba ngiyangithemba sengiba invite sebengangena. Oyabe ufuna ukungena uyapress button le elezithombe zabantu ababili ngaphansi. Mina ngiyabe ngizakubona ukwazi ukuthi ungene enkundleni. Ngiyabacela ubaba afanele ukuthi bengene ngoba ngikwazi ukuthi ngibale efonini lapha ababe befuna ukuthi bekhulume lami khona ngoba yiyo engiyisebenzisayo lapha enkundleni zokuxhumana. Engabhala lapha omunye ngicela libhale lapha ngibona ukuthi kuyabonakala yini ngoba mina ayikho into engiyibonayo lapha. Kumbe ngicele angazi ukuthi kuhamba kanjani sebenzi.
khanya behlula angazi. Baba ubhalile ngicela ukuthi libhale lapha nxa ngabe liyangizwa. Ngicela libhale lapha nxa ngabe liyangizwa, libhale ukuthi kumbe liyehluleka ukungena sibone ukuthi singayenza njani. Ngicela libhale lapha ithi connection failed. Angazi ukuthi singakuyenza njani. Nxa kuyukuthi kuyala ngicela liphume liphinde lingene futhi liphume total epagini libuye futhi lingene kutsha. Yikho lapho kuba ngcono kakhulu. Ngicela ukuthi liphume khona lapha then bese lingena kutsha. Ngizama uMathe laphana ngibona ukuthi yena uyakhona yini ukungena. Mathe ngicela ukuthi wena uzama ukuthi u-accept ungene sibone ukuthi kuyalunga yini okwenzela ukuthi abantu laba bebekwazi ukungena ubusubatshela ukuthi kungenwa njani ngoba ngathi sile nkinga angazi ukuthi kuhamba njani. Angazi kumbe imtshina yethu kodwa ayi angazi ke nxa ngabe kuyehlula sizathu uMathe yena eyenze i-live laphana kube nguye ongenayo thina bese singena as izethekeli nje kuthiwa izethekeli ya size bese singena nxa kuyingehlula mbona ngathi kuzaba ngcono ngoba isikhathi laso sesiyahamba siloke siyenza into eyi-one. Mathe ngicela okay vela Mathe ubatshele ukuthi uyenze njani abantu ngoba lapha kumnyama sikuboni. Oh, I know i-right 100% ukuthi ngisemsebenzini la manje kodwa esandleni sokunxele mawubamba ifoni esandleni sokunxele kulongodolo okungaphansi phansi esandleni so-right kulala lapho kuveza khona ama-option ulike lo heart obomvu wena uyangapha esandleni sokunxele kulongodolo okuphansi okuncane sokunye kukhulunyana okufanele kusumuntu lokunye okuncane khona lapho uyabotoza khona ukuthana uyabe usungenile or even ungasend i-request kimi ibe-straight kimi yabe iyi-blue ngapressa yaba right so kona mpana it's up to you uyaselect u-decline noma u-accept uyabungena angazi liyangizwa kahle ya siyakuzwa ngoba mina ngibona umuntu lapho ngiyaba-invite lapha ngi-invitile sibili angazi ukuthi kuhamba njani ngoba angazi kumbe kuyaba yihlula bathe sibasendele hayi ngizaphuma mina ngoba ngisemsebenzini lapha just bengibabonisa kuphela ukuthi iyavuma yonke into isound clear yonke into i-right la. Okay wena-ke ngoba vele lawa sikuboni bazavela yini bona nxa wena singakuboni? Kalimboni? Hayi asikuboni. Angazi maybe camera maybe camera kodwa ngiyababona mina lapho bayakhomenta lapho bathi ngiyababona namba isibili samahlaba esibili ngiyababona bayavela nje wathi ngiphume bazangena wathi ngiphume bangena wathi ngiphume bangena ayikulungile phuma-ke Mathe ya mina kula engikubonayo lapha kodwa nxa singabe sikhuluma ukuthi sizabona angazi ukuthi kuhamba njani kimi la ngicela lizama ukuthi litsho angazi ukuthi ngabe izinto sami okay naku-ke sengilizamile lapha ngicela ukuba ngifunda kuwe lapho ngoba kulalokhu sengimi la akubonakali lutho awu naku siyabingelela hayi sibingelele baba lapha mina akula muntu engimbonayo angazi ukuthi kuhamba njani kodwa nxa lina limbona labanye abantu bethu ukuthi libalibona lapha lapha ababhalayo ayikulungile akulandaba as long mina ngizabe ngilizwa akula nkinga hayi thina siyalibona mama siyalizwa kahle impela sibili ngiyabonga ya ngiyaxolisa bakithi ngilithathele isikhathi senu isikhathi sesize sadlulisa kodwa hayi akungenani njengoba sengilitholile ngicela lingabingelela abantu lisho ukuthi ngoba mina kule ngimbonayo akulo njani singacela ukuthi lina libingelele lisho ukuthi lingubani njalo sihamba ngani liyazisho siyabingelela Mahlaba Zulu yena bakandaba siyalibingelela okhulumayo ngubhalule usihlalo
wesintu samahlabezulu. Siyalibingelela kwizindawo zenu lonke lapho likhona, silibingelela ngomoya langothando mahlabezulu kaNdaba. Bingelele nami, ngibingelele kakhulu, ngibingelele isizwe sikaMthakazi, sizwe sikaNdaba esikhulu, okhulumayo uRoy, uMchazo, uDlovu, khona lonke bantu bakithi mahlabezulu amahle, yabonga. Hayi, ngiyabonga kakhulu. Ubaba uBhalula engazitsho ukuthi yena udabuka ngaphi. Lonke ngicela ukuthi lizitsho imbali yenu ukuthi liphuma ngaphi, livela ngaphi, ngaphansi kwayiphi induna okwenzela ukuthi sizwananeni kuhle. Ngizochaza khonapho, ngiyabonga mama. Njengoba nchilo igama, mina ngidabuka eKhezi, eRatana. Ngingaphansi kwaMlisa uMabhena, induna yethu kungunyanga zonke. Yikho engakutsho lapho embi yakhona lijaha leKhezi likhule libamba amacimbi. Bonga. Hayi, siyabonga. Engazithola umshazi. Siyabonga kakhulu ukuthi sithole ithuba. Mina ngingusipho senkosi okaBhalule, ngidabuka eMangwe kusePlumtree. EMangwe kusePlumtree, yikho lapho endabuka khona. Bhalule, uFesha, uMpilini, uManotha ngezimhlophe, uMakhokantamo. Ngizalwa intombi yakoSibanda, oSibanda uDawudi, uSibanda esaswela amabala sabi kenkosini uVodoza. Induna engingaphansi kwayo esigabeni sakithi nguWasi okaNdiweni. Hayi, siyabonga. Kutsho mina lawe sibuya ndawonye ngoba lami nginje nguMasibanda, ngidabuka ePlumtree ngaphansi kwenduna uPhahlana. Ngibe ngisizukulu, ngingumzukulu kaPhahlana, ngibe yisizukulwana sikaTshitshi ngoba abantu uyazothi kwakungabantu banye. Yebo, kunjalo sizaxoxa ke ngasese ngoba abakoPhahlana siligazi linye la ngapha kiboka mama. Banga kuthi ukuthi ke hayi akukho okubi, kuthi ukuthi sihlanganiswe yiwamathongo. Njengoba ke sikhulumile laphana baba, lisike saxoxa laphana, siyawubona nasi indumo enzulu yomcimbi, into enhle kakhulu ekhanya ithakazelelwa ngabantu bonke sibili. Bebeloke besibuza njalo befona besithi kathi umcimbi wenu lo ngaphi, sizwa liwuyenzela ngaphi, kungani thina lingasiyenzeli? Ukhanya umhlaba wonke uyawufuna umcimbi lo liwuyenzile. Siyabonga kakhulu ukuthi sivuseni isintu sethu, sibezazi imvela yethu ukuthi sivela ngaphi. Ngizananzelela ukuthi siyisigiya vele kudala siloke siyalidinga abantu abanjengani. Kuyanjabulisa ukuthi sisemazweni la, kodwa ngiyabona ukuthi imvunulo yethu asiyibalekelanga. Ngiyabona livunulile, akula muntu ozakubuza ukuthi kungani uvunule so. Ukuziqhenya kwethu lokhu. Ngiyathanda futhi ukuthi sibisele amasiko ethu lapho esivela khona. Labantwana labesilabo esesibathola ngapha emazweni bebekwazi imvelaphi yabo. Umcimbi lowo lingasichazela ukuthi umcimbi lo umayelana ngani? Siyabonga kakhulu umbuzo lokusendlalela okwenzileyo. Ngizaqala ngibeke kanje. Umcimbi lo ngumcimbi wamahlabezulu, ngumcimbi wabantu, ngumcimbi oyenzelwa abantu, kodwa uyenziwa yithi sonkeni singabantu singamahlabezulu. Injongo ebanzi yikuthi sigcine amasiko ethu loba singaba singaphi lapho esikhona. Igazi lokuba ngumhlabezulu liyagijima emthanjeni yethu. Ngakho sikubone kufanele thina silapha kuleli lizwe siphetsheya kwamazwe ukuthi sibuyele emasisweni. Njengoba silapha sesilabantwana
abalapha abazalelwe lapha abanye abantwana esababuya labo sivela ekhaya asebekuleli sibafundise ngemvelaphi yabo baphenye badingisise ngemvelaphi yabo uze bebekwazi ukuthi bona bangobani ngoba kuqalisa ekutheni ungubani wena abantwana bengabazazi ukuthi bangobani imvelaphi yabo beyazi ukuthi bangobani kusasa abantwana abeka abanaba ngumhlambi kazalusile ngakho ke sakubona ukuthi kumele abantwana befunde ukuthi beziqhenye ngokwakibo lokhu ngokwakithi asikudingi singamahlabezulu abantu abakithi abanye kundawo ezinengi siyasinanzelela ukuthi sesihamba sidinga okwabanye sizama ukuthi sibe ngamaxakela kodwa sesifuna ukuthi la kube kuhle abantu bebesazi ukuthi thina singobani ngoba silemvelaphi yethu enhle kakhulu njalo ngizathi lapha mina kumahlabezulu thina singamahlabezulu sikuleli lizwe siphakamisa lo limi lwethu lwesindebele ulimi lwabogogo bethu yilo siluphakamisa kakhulu ukuze abantwana bethu bebelwazi ngoba uma sihamba sesilabantwana sisiya emakhaya abantwana bafika sebehluleka ukukhuluma labogogo babo abantwana sebehluleka ukuthi bexhumane lesizwe sakibo ngakho thina sathi hachi ulimi lwethu zaluphakamisa siyazi ukuthi sisemazweni lapha ulimi esebenza ngalo ngolesingisi uma sekufanele sikhuluma ulimi lwesingisi siyalukhuluma lalo singalugilizi kodwa ngakwenzayo umcimbi ngokuziqhenya umcimbi ngokuthi ubezazi ukuthi ungubani umcimbi ngokuthi sihloniphe wena uhloniphe umndeni wakho uhloniphe isigaba ohlala khona ngamasiko akho yikho ke sikubone kufanele ukuthi bakithi asihlanganeni siqoqane sibambane sivuse okwakithi asikucele emuntwini yithi okumele sikusukumele sikulungise sizigcaje ngakho ngiyabonga kakhulu njengoba siuyenzela ngapha umcimbi lo ngapha emazweni abantu umcimbi lo abantu bonke bavunyelwe yini ukuthi bewuthekelele umcimbi lo kumbe lithi sigcike kakhulu kwebantwini besintwini abakamthwakazi ngicela lisichazele khona lapho ukuthi kubuya abantu abanjani liyenza njani lapha ngifuna ukuthi noma abantu besibuza sithi hayi ngoba kathesi sesihlangene sesiyizizwe eziningi angithi kuzaba lomunye ofuna ukuthi abuye ezochazisa ezobona into lesiyenza kube lomunye futhi la uthi hayi mina ngifuna ukuthi lami ngingene lapha ngiyefunda lami ngithi sengisiya kwenye indawo lathi sithi babonise ukuthi khangelani ezinye izizwe ukuthi ziyenzani lathi singakuyenza njani umuntu wonke uvumelekile yini ukuthi ebuye kulo mcimbi ngizacela ubaba uNdlovu lapha umchazo uphendulela umbuzo ngiyabonga lo umcimbi wamahlabezulu njengoba liyazi imbali yenkosi yethu umzilikazi wayengumuntu wayehlanganisa izizwe yikho-ke ngalo mcimbi asikhethe ukuthi ngubani as long ukwazi ukuthi ubuya kumahlabezulu ufika uzokhulisa ulimi lwamahlabezulu siyakwamukela yikho-ke siyamukela noma nguphi umhlobo lapho ubuya khona thina into esiqhakathekisayo lulimi lwethu ukuthi sivuse ulimi lwethu siyakwazi isizwe sakithi sikamthwakazi silezizwe eziningi sinamakhalanga sinamavenda sinamasutu sinamanambiya zonke nje inhlobo zonke singazibalisa yikho-ke thina siyanxusa ukuthi sizovusa ulimi lwethu nakho khonapho ngithinta futhi njalo siyakwazi ukukalanga igathering ikhona igijima sibanxusile nabo futhi sababhalela ngolimi lwabo yikho siyanxusa wonke umuntu ukuthi asondele sizowubamba sivuse okungokwethu siqhubeke siya phambili ukwenzela ukuthi ikusasa labantwana besale bebambe okuncane ngiyabonga imtshina laphana ihambe ibuye futhi ithule ya ngibuze futhi laphana omunye umbuzo laphana ngiyabonga kakhulu likubeke kwacaca ukuthi umcimbi lo
uyabhadalelwa yini abantu ababuyayo bayabhadala yini kumbe ngumcimbi wonke umuntu uyabuya nje kuphela oyabe efuna ukuncediswe njengoba sikwazi ukuthi phela nxa umcimbi lo njengoba omkhulu kangaka kuyadinga ukuthi abantu bethole ukuya ngasethunjini njani umuntu olesifiso uyenza njani kumbe umuntu ohamba ngale uza ukungenwa ngemali ngicela lisichazele khona la. Umcimbi lowo ngumcimbi wabantu yoba sichazile nje siqala ngakho kunjalo umcimbi lowo awubhadalelwa ubuya ungumhlabezulu labanye ababuyayo ubuya ungene ungabhadalanga esikucelayo thina ukuthi omunye lomunye umuntu evunule lokho ayabe elakho okuhambisana lesizwe sakhe samahlabezulu loba kungabe kuyiqhiye loba kungabe kumbe ngamacici kumbe yini ongabulayo sicela khonokho ukuthi ubuye uvunule waphelela labantwana labo bevunule bephelele awubhadalelwa ukudla ngokwesintu okuphekweyo ngabantu bakithi ngesintu kumbe uzabe usidla amacimbi kumbe uzabe usidla isitshwala sonyawuthi kumbe uzabe unatha utshwala besintu kuyabukhona labo konke lokhu ke ukudla kuyathengwa ngoba siyenzele ukuthi indleko zakhona abantu ukuthi sibone ukuthi kuyalungiseka khonapho kodwa ke hathi umcimbi kawubhadalelwa wozanini ngobunengi libuye labantwana loba ungabe usekhaya khonale kumbe ukomaninji kumbe usemakorokoro kumbe uselupane kumbe kosigangatsha kumbe ungaphi kwelizwe nxusa abantu abangapha isihlobo olazo ubatshele ngokuthi kulomcimbi okhona eManchester eNgilandi hambanini ngwamahlabezulu sinxusile abantu abanengi kakhulu sanxusa labafundisi bezinkonzo ezakithi abakhonapha amazayoni amasabatha ama-12 apostoli labanye bonke sibabhalele izincwadi sabahlonipha ngoba phela into yamahlabezulu into yesizwe iyadingeka ukuthi ihlonipheke njalo kumele kube lemvelo yethu phakathi kube loNkulunkulu lezi nyanga lazo ziyabuya leza ngoma ziyabuya ngoba yinto esingakhangelelanga ukuthi kube lukholo lomuntu olulodwa kumbe esiluphakamisayo amahlabezulu isizwe abantu balenkolo eziningi ezitshiyeneyo lezo nkolo zonke ziyahlonitshwa ngibuye khonapho futhi sizaba silenduna yesizwe induna yomdabuko unhlanhla yamandiweni nguye oyabe elusiba lukhulu kulowo mcimbi kungayisuye kuphela oyabe ehlonitshwa kodwa nguye oyabe ehlonitshwa okuphakemeyo ngoba nguye oyabe ngusiba lukhulu kodwa sinxusile labanye abakithi abangamakhansila lapha kulobaba ongukhansila uMabhena lo mama ongukhansila lapha eManchester bengabakithi ngoba sizama ukuthi abakithi abahloniphekayo sibahloniphe lathi ngoba isizwe siyakhiwa kanjalo lezinye inhlanganiso lazo sizinxusile ezinjengayina inhlanganiso sigiya ngamasiko ethu nayo babe khona uma bekhululekile ngalelo langa siyenzela ukuthi into yakithi bakithi sibumbane sibambane sisebenze sonke siye phambili sihloniphe imvelo sihloniphe indalo njalo sigiye ngendalo yakithi nangemvelo yakithi hayi bakithi sizwe sikaMthakazi liyazizwela laphana bayakhuluma baba lapha sibanengi kakhulu sibanengi ongakuthi nxa sonke singaya khona ngale akubhadalwa okwakho udinga ukuthi udinge imali yokuthi ikuhambise kufikisa kuleyo ndawo uyefika lawo uyezibonela sithatheni abantwana sihambe labo lapha kakhulu sifuna sivuselela abantwana asithatheni abantwana sihambe labo beyebona lokhu asonto kuthiwa kumbe kuyagidwa amadlozi kumbe kuyayenziwani kumbe kodwa kuzabe kugidwa abantu thina sesibaleke kakhulu esintwini sacabanga ukuthi isintu sethu sasithatha sasifaka saphambula ingqondo zethu sazibuyisela emuva kwaba mnyama phambi kwethu ngiyesaba ukukhuluma lithe ngingafaki isingisi ngiyesaba ngibona linkhangele lapha kwaba mnyama
sangayazi imvelaphi yethu kanti thina abadala nxa sisukuma siyenze nje nampa abadala babuyile la bazama ukuthi bevuse kusasa sizahamba siyahamba sibachiyelana abantwabethu khangelani amakula noma bebuya ngaphi umntwana oleminyaka emithathu ini uyabe khuluma ulimi lukanina olincelileyo thina siyehlulwa yini ukudla abakudlayo badla ukudla kwabo kwesintu yikho libona imikhuhlane eminingi sisilandelela kangaka labantwana sesithola abantwana abangathi bakhuba ngoba sesisidla izinto ezingayisizo ezethu sesigijimela izinto ezingasizo zethu so sesiqalile sebeqalile obaba napha sebeqalile ukuthi asiboniseni ubuntu bethu siqale kanje lizabona labo khona ngale phezulu bazaze besikhulume khona ngale enkundleni zabo lapha abaxhumana khona bekhuluma ngezizwe ezinye bazaze besibone labo khona lapha elizweni leli lapha esikhona mina ngiyathakazelela kakhulu into le eyenziweyo lathi sizabe sikhona ngale siyisigiya angihambi ngiyisigiya ukuthi ngithi ngiyisigiya ngihamba ngilami abantu bonaba ngumuntu wesintwini angihambi ukuyazibonisa ukuthi kuthiwe mina ngingubani ngivela ngifika ngiba ngumuntu wesintwini sibe yinto eyodwa siba imbumba eyodwa so bakithi asihambenini nxa ngabe ukukhona ofuna ukukuphosela asithwaleni ingcebethu liyazi ukuthi kushone akula muntu ohambe siya ebiziwe emcimbini ehambele ngisizandla asiyenzeni isintu sethu kungaba ikhabishi kungaba kuyini okuzadliwa ngabantu ngoba liyabona ukuthi umhlaba wonke uyasukuma lababuya kobo island lababuya ngaphi bazabe bekhona baningi kakhulu abantu ababuyayo ngumcimbi omkhulu kakhulu lo so engisho ukuthi ngumcimbi oqala oyenziwayo omkhulu kangaka engwaziyo yebo sile King Mzilikazi Day esiyaziyo vele ukuthi kwathi ngathi lawo lo ngomunye wazo umcimbi omkhulu ngoba futhi siyathi suka lapho sesikhangelela iKing Mzilikazi Day liyayazi lani usuku lokugubha inkosi uMzilikazi lingatsho ukuthi kuqala sikhathi bani abanye phela ababoni lapha kuqala sikhathi bani kuyephela sikhathi bani labafuna ukubhuka amahhotela abafuna ukuthi belalela khona ngale ngoba kuyazaba mnandi kakhulu abanye abantu bafuna ukulala khona ngale liyakhona ukuthi lisipha amahhotela aseduzane khona ngale indawo zokulala ukuthi abantu bazalala ngaphi indawo eziseduzane lalapho belabe ngeke ngazwa lisithi indawo elalikhethile yayincane njengoba abantu bebonisa ukuthi bazabe bebanengi selidinge indawo enkulu la le inkulu sibele thatha abantu abanengi kakhulu kodwa la ikhanya kuzacwala futhi kumbe angazi kumbe ngiyibeke kuhle injalo mama injalo ngempela iqiniso elokukhulumayo indawo sesitholile ethola ukuthi sifuna indawo ebanzi njalo indawo ezoba le security phecelezi ngesilungu so yikho imininingwana ikheli ungaya ku khasi lethu ele Facebook uzothola ikheli phecelezi ngathi i-postcode ubusukhangela kodwa yakho ubusukhangela ihotela nxa ufuna ukuzobhuka ulalele eduze izokutshengisa khona lapho ukuthi amahotela akhona silengi indawo kule ezokuthi ubhuke laphana ngiphinde futhi ngingezelele khona lapho ukuthi njengoba lolu hambo sesiluqalile lusiya phambili lo ngumcimbi ezobisenzekala ngasenesi sikhathi sika July every year yinto yenu Mahlabezulu silinika lini ukuthi libambe ngezandla zenu liqhubekise ukwenzela ukuthi isalele abakusasa abancane nabo abancane beqhubeka besiyaphambili ngingazi ubaba ubhalule ukuthi kukhona okunye ongakungezelela khona lapho yebo abantu bebuye ngobunengi njengoba chilo ubaba umchazo indawo zokulala zikhona benze njengoba ebachazele umcimbi uzabuyenziwa minyaka yonke ngenyanga kaNhlangula njalo uma umcimbi usudlule siyaba singamanga singathulanga kunenge sikwenzela isizwe ngoba sifuna ukuthi abantwana bethu bethole imfundiso ngezinto eziningi njalo abantu bakithi sixhumane nabo abantu bakithi sikhatshana sisenkangala abantu abafika kudala lapha besesebatsha
sesilenwele ezimhlophe iningi lethu obaba omama kumele sixhumane siyenzela ukuthi lasemqondweni lapha sihlale sihlinzekile sicabanga kuhle singagcini sibanjwa imikhuhlane eminye sincindezela phansi ngenxa yokuthi abantu balesizungu abayazi lokuthi bekhulume lobani futhi nabantu abo abangabe kumbe sebehamba benatha izidakamizwa kumbe behotsha izidakamizwa uma sebesezibhedlela abanye besemajele isintu samahlabezulu sizakhipha ke omama kumbe obabakazi bekhuluma lalabo abantwana sincedise ukuthi abazali sibaxhumanise nabantu ababo ngoba phela kwesikhathi umntwana uzathi umkhuza kangeke kulalele wena ungumzali kodwa kungabuya omunye umuntu ebesencedisa khonapho umntwana kuyakwaniseka ukuthi evuleke ekhulume nalowo muntu oyabe ekhuluma laye kusibe ngcono abantu bakithi singalahlani ngoba sikhatshana kumele sithatha lethu sizolifaka khonapha uma sikhonapha lanxa sisiye ekhaya sihambe njalo futhi singabantu abachelesileyo ngigcizelele khonapho isintu samahlabezulu kasikho khonapha kuphela ngoba silenkundla enkulu elabantu abasemzansi abantu abasekhaya kwelikamthwakazi bakhona abantu abase-island la kwezinye indawo ikhona futhi enye inkundla lapho esingena khona ngezefoni sithi WhatsApp phecelezi labo khonapho siyaxoxa nje uyabuya lo mbuzo komkhulu oyabe ulawo owesintu kumbe ufuna ukubuza ukuthi utshwala babuphekwa kanjani kuyachasiswa khonapho kulamakhetha khona kumbe ufuna ukubuza ukuthi umbuyiso wesintu oyenziwa njani kuyachasiswa khonapho konke kukunengi nje nabesifazana labo uma belokunye abakubuzayo abantwana nje babekhula benje kuyaxoxwa khonapho kuboniswane ngiyena inkundla amahlabezulu buyanini kuzaba kule midlalo eminingi kakhulu eyokugida imidlalo yonke isichikicha abahlabelayo imbongi zakithi babe khona kanye labengquzu babe khona kanti ke lawe uma ulokwakho ofisa ukuthi ukwenze ngalelo langa xhumana nathi sibe sesibona ukuthi yini leyo ufuna ukuzoyenza sibe sesikhuluma ke sibonisane ubuye la uzojabulisa abantu siyabona ngibuye isikhathi kuzoqala kuhola lesithathu 3 o'clock kuzokuyephela ngo-11 o'clock iso isikhathi esikhona yabona lapha ke selisishayile ngesikhathi lapha ngaba liqale kungakafiki u3 ukhatshana bakithi u11 laphangisa ukufika u3 ngaba liqala khonapho ngabo12 sibe siyenzele ukuthi abantu bethole ithuba abantu bengaqala ukuthi bethi gwaqa khonapho ngaseneso sikhathi sesibona ke ukuthi khonapho abantu nxa sebethe gwaqa njengoba usitsho ukuthi ukhangelele ukuthi ihola lesine yelo lingcono hayi akuhluphi khonokho qalisa nini not lesine inxa seliganqe memini ngo12 sibe sikhangelele ukuthi abantu abanye bavelela khatshana basicele bathi bavelela khatshana kwesikhathi ke bathatha isikhathi ukuthi bezofika sasesikhangela ukuthi okungaba kuhle ukuthi wonke umuntu efike ngesikhathi esingathi ngcono yisiphi kodwa kwezwakala lokho kutshoyo kodwa abanye abantu kade besithi bona bakhatshana labo bafisa ukuthi befike njengoba ilanga leba selichisa kakhulu kwesinye isikhathi nxa lisemini elihlabe inkaba abanye bathi hayi kahle sitheni nxa songazathi kuyakhudumala kancane sokwehlile yiko sasesikhangela ukuthi hayi asikhangeleni ke ukuthi bonke abantu bangajabula ngasiphi isikhathi yiko sasesikhetha seneso isikhathi kodwa kwezwa uyaphendula lapha uthi abantu lingathi 3 bafika ngo5 yikho lami ngobalekelayo lokho ukuthi uzathola ukuthi abakade belele emaweteleni laphana hayi sizayikhuluma izalungiswa leyo isikhathi asizameni sibili ukusitshintsha laphana lingazibulali laphana thina silaphana ngabo 11 ekuseni hayi kezwakala sisayi hayi siyabonga kakhulu alisafanga laphana ukuthi ababe ngabe belesifiso sokuphosela baphosela ngaphi inkomitsho yena ukuthi ingaphi lapha abantu abaphosela khona inkomitsho thina siyisintu samahlabezulu siyenza into esemthethweni amabhanga alapha silebhanga iLloyds eselavuma ukuthi sifake khona izimali zethu ngakho ke kuthi ukuthi singathumela kumbe kini khonapho mama lingafaka khonapho ekhasini lelo ukuthi abafisa ukuphosela bephosele
njalo singafaka lathi lasekhasini lethu abantu bebone ukuthi baphosela ngaphi lokho abakuphoselayo lobu ngabe uphosela impondo kumbe ipound elilodwa kumbe uphosele ipound ezingaba zingamachumi amabili kumbe amachumi amahlanu kukuwe kodwa lokho uyabukuzwa ukuthinta ngoba nxa ukuthinta uvusa uhlanga kuwe ukuthi unguba kumele ukuthi uzwe ukuthi hayi linto ngiyakithi le linto asiyo yami lo baba umchazo ngeyenu Mahlabezulu ngeyenu Mahlabezulu oqane nini into yakithi ephilisa thina njalo ephakamisa thina eyenza ukuthi lathi sihlonipheke njengesizwe kuqhakathekile kubalulekile ukuthi sihlonipheke njengesizwe nabantu bethu behlonipheke ngoba sesihamba lapha sihlekwa ngabantu indawo yonke sihamba sisikele izintweni ezinye eziningi ezingasozethu kanti thina sehlulwa yini ukuthi siqoqane sehlulwa yini ukuthi siphakame sehlulwa yini ukuthi sixhasane siyenze okwakithi ngokwakithi lokhu asikucele emuntwini ngokwakithi okohlanga okwakithi okuvele singokwethu thina amahlabezulu ngiyabonga lapha ngalibamba umlomo ngiyaxolisa ukuthi uthe sesiba lemkhuhlane imkhuhlane le ivela ngaphi kwesinye isikhathi thina yithe sizilethela imkhuhlane ngoba sesabalekela isintu sethu kunenge okufanele kuyefundwa khona ngale silemsamo silani abantwana bethu lapha sebefika bebe ngokunye kungela kuloya kungelani ngoba asisalandeli amasiko ethu kungela sihlahla kungelani kodwa nxa ulandela isintu sethu kuyabavikela abantwana bethu ngibe sakhuluma lapha nokuthi ikakhulukazi abantwana abancane abafana lamankazana kuyamela ukuthi sike sibambane sibe lamatshitshi sibe lamabutho amancane singo obaba labo beke bengene emabuthweni amancane lixoxa abantwana sebegcwele emajele abanye sebephambene ngengqondo kungayisukuthi kumbe kulokuloya phakathi kuyikuthi asisalandeli isintu sethu nxa singakuyenza lokhu labantwana bethwele lawe imendo emihle okwenzela ukuthi nxa simhambisa umntwana sesiyamyendisa lathi siziqhenya sikwazi ukuthi sifundisile umntwana uyalela singabi ukuthi siyenza ekhaya thina ekhaya sile over 100 abantwana amakhulu abantwana esesilabo kathi sesibafundisa abaluthakazelelayo uhlelo lolu olukhona so into enhle kakhulu le esiqaliwe singabambana thina singabambana abantwana yikubambana kwabo labo bebekwazi ukuthi bavela ngaphi lingaqhubeka baba besathi ngingezelele laphana kubhanga lethu njengoba echaza umphathi laphana ibhanga lethu licacile libhaliwe isintu samahlabezulu abantu bakithi bebekwazi alibhalwanga elinye igama libhaliwe isintu samahlabezulu imininingwana lizayithola liqhubeke njengoba umphathi ejilo bengithi ngicasise khona lapho ngiyabonga okay lilale ekhasini lenu bakithi lilandele lihambe likhangele isintu samahlabezulu balalo ikhasi labo elithi isintu samahlabezulu lathi sizafaka khona lapha ibhanga labo ukuthi oyabe ufuna ukuphosela bachilo even i5 bob even ichumi liyawuyenza umehluko ngomcimbi lowo ngoba kusasekude lapho esiyakhona asizameni ukuthi sibambaneni mahlabezulu bakithi mina ngiyayijabulela kakhulu into futhi ngathi ngaba kuthiwa kuyagijinywa ngaba sesithi siphonga ukuthi siseqe kube sokufikile lolu suku siyabonga kakhulu lobo ngabe usekhaya nxa kuyikuthi imino emide uyaphosela lakho akukhathalekile ukuthi ungaphi kumbe usemzansi kulezi insuku konke nje kuyasebenza ngoba sikusebenza ngocingo kuyangena kufike kithi lobo ngabe ungaphi komhlaba bese siphinde futhi lapha singakaqedi singakaluvala uhlelo lethu ngoba siyakwazi ukuthi kulomhlahlandlela obuyayo sonke siyawazi lithini ngomhlahlandlela yini elingakutsho umhlahlandlela ngomcimbi wamahlabezulu ngumcimbi wabantu siyawusekela ngoba ngumcimbi wesizwe thina asikho kwezombangazwe
kodwa sikwezesintu. Yonke into yesintu, into yamasiko ethinta abantu bakithi ngeyakithi. Thina siyabasi isekela ngoba ingeyakithi. Ngakho izinhlelo lezi ezabantu ezivele zikhona, ezinhlelo abantu bakithi bengamahlabezulu abazikhethelayo bona ukuthi behambe kulezi zinhlelo. Njalo abantu bakithi bakhaliphi loba bengaze bekhoniswe bengaphi kanjani bayakwazi bona okwakibo. Ngakho ke abantu bazikhethela okwakibo, abantu bakuthanda okwakibo, abakuphakamise futhi bekuhloniphe okungokwakibo, bekulandele futhi okungokwakibo ngendlela yabo bona abantu beyisizwe bengamahlabezulu. Ngeke ngaza likhuluma lapha lisithi kulomcimbi kuyabe kukhulunywa isintu kuphela. Lingachazela abantu lapha. Yebo, njoba sithilo ukuthi injongo yethu ukuthi siphakamise ulimi lwakithi. Ulimi lwakithi luyafa. Ungananzelela lathi loba sikhuluma khona apha siyagwenqeka, sithole ukuthi elinye igama futhi. Kodwa siyazama kakhulu ukuthi siluphakamisele ulimi lwethu esiyilo esikhuluma ngalo. Njalo futhi sithi siza kukhuthaza khonokho, sihloniphe amahlabezulu ngokuthi sifuna ukuthi sikhulume ngolimi lwethu. Ngibuye lapho ke ngichasise kahle abantu bakithi ngenhlonipho enkulu. Amasiko achasiswa lula ngolimi lwalawo masiko. Angitsho ukuthi ngezinye indimi, kodwa amasiko achasiswa lula ngolimi lwalawo masiko. Ngoba uma usuhamba usuyadinga olunye ulimi zama uchasisa amasiko, yebo kuyezwakala kodwa okunye siyaba sesingazathi sesijobelela ngoba amasiko ethu esithintana labangasekho, sithintana lomkhathi, sithintana loNkulunkulu. Kuba kuhle ukuthi siwachasise ngendlela eyabe ibalula ngalolo limi. Kodwa sibe sesikhangela ke njengoba sifuna ukuthi sidonse abantwana abasakhulayo abanye ulimi chaza. Uzathola ukuthi kwezinye indawo loba ngelanga lomcimbi okunye sizaba sibuya sithi fahla kancane siyenzele ukuthi labo bantwana lezi thekeli zethu ezinye ziyaba zikhona ngoba labelungu ba izithekeli zethu ezinye zikhona sibachazele ukuthi siyenzani. Siyenze ngalahleki bezibone sebesenkangala, kodwa thina ngolimi lethu indikimba lulimi lwethu olwesindebele yilo esingalo, yilo esiluphakamisayo. Kodwa ke uma kulezethekeli emzini wakho kumele zikuzwe lawo ukuthi uthini, kumele ukhulume nazo, uxhumane nazo, zizwe ukuthi ukhuluma ngani. Yinko saba sisifahla kancane, kodwa thina sigxile elimini lwethu. Hayi, siyabongeka. Lingasiphindela ikheli laphana kwabangenayo, lingasiphindela ikheli litsho ukuthi umcimbi uzabo ngaphi. Ikheli umcimbi uyabe use St Mary's Presbytery, Elbow Street, i-Elbow njengengalo, Elbow Street eManchester. Sibe sesikhangela ke sithi postcode kuleli lizwe kuyaba kungu M njengokuthi mama U-M193 PY, u-P kaphakama, u-Y kayakha. Yilo lelo kheli ke esiyaba sikhona, indawo enhle kakhulu sibili njalo ebanzi kakhulu ukuthi abantu bagijima, abantwana beqolotshe phandle, kube kuhle kube. Hayi, kuyabongeka kakhulu. Ngithemba abantu bazwile, sizabe siloke sibuya sizobatshela futhi, siyabe siloke sibuya sizabuya futhi sizokhuluma ngalo leli hlelo. Isicelo olulandelayo nxa kuyabe kubuya sicela omama bebuye labo bezokhuluma, kumbe nxa kungayenzeka kumbe kusasa ntambama kumbe lelo langa lapha babe khona, sicela labo bezokhuluma lapha besho ngomcimbi lowo, ngoba umcimbi lowo sifuna ukuthi ukhuphule kakhulu isizwe sakithi. Kuyezwakala lokho sibili, kunjalo ngoba isintu sakithi umama uqhakathekile kakhulu. Umuzi phakama uyakhiwa ngoba umama ukhona, bakhona omama. Kuzatholakala ithuba sizaxoxa ngemva kwesikhathi ngasese kubonakala ukuthi
bona omama babekhululeke nini asingeke sibakhulumele thina siyabahlonipha kakhulu abakhulumeli bazikhulumela kodwa ke bavele bakhona isintu samasila abakhokheli abayingxenye ekhokhela isintu samahlabezulu babizwa kuthiwa yimhlabezulu yilo iqoqo labakhokheli lelo elikhokhela isintu samahlabezulu bakhona omama phakathi khonapho bakhona yibo lathi thina obaba esiphakathi esilungisa le into yabantu abanengi njalo esibuye ezindabeni eziningi ezehlukeneyo kakhulu silabafundisi khonapho futhi abakhokheleyo sibe labanye ababuya ngokwesintu labo bakhona khonapho bakhokhele sibe labanye ababuya ngendlela zabo zokholo ezehlukeneyo labo bangabakhokheli bethu bakhona khonapho ngoba liqoqo labantu bonke asikhangele ukuthi wena ubuya ukhonza ngaphi njalo ubuya wena ulokholo bani ngoba into yabantu isizwe siyakhiwe ngenkolo eziningi njalo hayi siyabonga kakhulu angazi kumbe kukhona okunye engabe ngikuchilo ukubuza ngibona abantu laphana bakhanya bayathakazelela sibili abaningi bathi bayabuya kungabe kukhona elifuna ukukutsho singakavalelisi angazi thina singamahlabezulu siyagqugquzela bantu bakithi iminyaka esesihlalile elizweni leyi isimnengi kakhulu sithi bantu bakithi mahlabezulu mphakazi kaNdaba uyanini sivuse okwethu sizenzele thina singanamatheli ezinye izizwe kodwa nathi sibe lokwethu esikubambayo ukwenzela ingane zethu zisale sibambile okuncane sifundise abantwana bethu ulimi lwethu oluyilo imvelaphi yethu ngoba singananzelela zinenge izizwe kuleli ilizwe bafundisa abantwana babo ungakhangela ubheke amajalimane umntwana wabo ivile ekhule lapho bamfundisa esakhona ngale esamajalimane uya ngapha kubo Italy ngokunjalo ngokuhlukana kanti thina sohlulwa yini bantu bakithi ingane isilungu bazofunda vele abantwana isilungu sikiso kodwa umntwana umfundisi ukuthi salibonani mama salibonani gogo yikho thina esingakho isintu samahlabezulu ulimi lwethu nokuba yithi kwethu ukuthi sivele sibuyaphi siyakuphi ukwenzela ukuthi umntwana asale uzoba buhlungu umntwana njengoba lingananzelela sesihlalile o20 years 23 years 24 years sikuleli lizwe abanye sebehlale mo umntwana sebambe 30 usedinga ukuthi imvelaphi yakhe kanti wena kahle umntwana sokumnyama kanti umntwana nxa ekwazi ukuthi mina ubaba wami ubuye ekhezi eRatanyana umntwana ngingazi baba bhalule ukuthi ngokukholo konye athi ja kancane nje bakithi bazali lapho likhona omama obaba singalahli abantwana sibachiye bengumhlambi kazalisile ledliwe ngamaganyana ngoba sizadlula kulomhlaba abantwana singabachiya besenkangala abantwana bazaduhangezwe bengazi lapha bayakhona behlutshwe ngokwakhiwa abakuhluphayo abantu singabantu bemimoya konke lokhu izinto ezikhona empilweni zabantu abantwana kumele sibafundise okwakibo sibafundise lendlela ukuthi siphila kanjani thina singabantu abahloniphayo kakhulu singabakwantu njalo lezo ndlela zokuhloniphana sihlonipha abadala asebekhulile sibahlonipha ngendlela ukuthi laba ngabantu abadala siyabahlonipha abantu bethu kumele bebekwazi khonokho siyahlonipha isintu sethu sihloniphe lasendlini uma usidla ukudla sasibonga thina sisithi ebhalule esibande konke lokhu izinto ezileyo kakhulu okumele abantu bethu bezifunde ngizathi ke mina njengoba umama ethe sesivala ngizakhuluma ke lamahlabezulu lapho akhona loba usemasimini lapho osebenza khona nxa sithi emasimini ngisho lasemsebenzini kuleli lizwe lapho ongakhona ngalesi sikhathi loba ungabe usekhaya loba ungabe uchayela imota loba ungabe usenkonzweni uma usilalele lokho esikhuluma ngakho ngokwakini lokho esikhuluma ngakho kudinga wena
lokho esikhuluma ngakho sicela ukuthi wena loba ngubaba ungumama ungumntwana uyingane kumbe ungubani sicela ukuthi ukuphakamele ngoba ngokwakini uma ungaphakanyelwanga nguwe ucabanga ukuthi uzaphakanyelwa ngabanye abantu hachi kusasa sizaba sesikhala thina sisithi izinto zakithi aziphakami izinto zakithi ziyafa kanti ke omunye lomunye singabuya sibe munye sibe banengi kuyaphakama into yakithi sibambe yinto engasiyombangazwe kodwa yinto yamasiko yinto yethu thina esegazini lethu ukuthi ungumhlabezulu ukuthi ungumuntu ukuthi amasiko isintu kuwe sikhona uvele uzalwa uyisintu wena uvele uzalwa okunye singakukhetha ngokuthanda kwethu kodwa isintu ngeke usigeze egazini lakho usisukumele usimele usiphakamise uziqhenye ngaso hayi siyabonga kakhulu khona okuzileyo lapha wathi indleko ibecela ikheli lendleko ikheli bese silikhulumile sizabe siloke sifaka khona phana ikheli lapho kuyabe kuhlanganela khona akulani indleko angazi ukuthi kumbe utsho ukuthi kungena akungenwa ngemali okwakho nxa ufuna ukuthi uphosele esitsheni sabo uyalithola ibhanga balalo khona phana ungahamba kukhasi labo elithi isintu samahlabezulu uzathola yonke imininingwane yokuthi uphosela njani ebhanga lathi sizafaka khona lapha akubhadalwa uyasihambela kodwa isintu sithi nxa ubiziwe kulomcimbi isintu asitsho futhi ukuthi nxa lapho ungalapho ungayisabi ubususithi kanje kwathiwa uhamba uthwele lapha nje sitsho ngesintu ngoba isintu vele siyazazi lobu ngelalutho ngoba izandla zilingani kodwa ufuna ulesifiso sokuhamba hamba kuphela ungayisabi abadala bathi sisi somhambi asinganani so kuza kwani ukudla akuzayenela wonke umuntu ukudla akula muntu ozathi uzahambe esithi kahlanga ukhiphile loba ukhiphanga uzadla hayi asivaleni angazi kumbe kukhona okunye lisafuna ukukhuluma ngibona ngathi sesiphelela lapha isikhathi sethu sesisishaya hayi siyabonga amahlabezulu sibonga lina elesinxusileyo sigiya ngamasiko ethu sicela ukuthi libusiseke njalo liphakame ngoba singamahlabezulu sonkeni kumele sibambane sizinhlanganiso eziningi sisebenzeni sonkeni into yesintu iphakame ibe ngesintu ngoba singabantu banye siligazi linye singamahlabezulu siyabonga amahlabezulu amahle kuzindawo zenu lapho elikhona phakamanini mahlabezulu siphakame siqine singamahlabezulu siyabonga ithi ingoma sayiwela sibili sayiwela ingulukuthela siyofuna imali baphina wokhokho basemazulwini bashiyela indubeko zomhlaba indubeko zomhlaba indlela zokufuna ukuthi sizilungise yizwe zomhlaba indubeko lezokufuza ukuthi thina siziqondise kakhulu sibili ibe khona evele ngiyamahlabezulu njalo la ingale ngiyamahlabezulu oyihlabeleyo ikhona enye yamahlabezulu lendaba hlabesu njalo siyabonga abantu abavunule bephelele bezizwe bethokoza ngelanga lomcimbi siyabonga kakhulu because vala ungazisho ukuthi ovalelisayo ngubani lizitsho ngoba abanye bangene selikhona selibathole vele sesihamba ngiyabonga kakhulu siyabonga Sizwe Sikandaba ovalelisayo igama nguRoy uNdlovu umfoka Mchazo uMabhulani ozalwa eMatopo ekhulele eKhezi eRatanyana ngaphansi kwenduna unyanga zonke ngiyabonga abantu bakithi ngithi wozani sizothokozani leli langa kube mnandi sikhulise isizwe sakithi ngibonge mahlabezulu ovalelisayo ngusipho senkosi Bhalule Fesha Mtilini Manotha ngezimhlophe Makhokantamo ozalwa yintombi yakosibanda usibanda uDawuduna isibanda esaswela amabala sabike enkosini yimi lowo abantu bakithi ngiyathanda ukuthi uma abantu sixoxa ngitsho ukuthi mina
ngingusibanda Balule engikutshoyo ukuthi umuntu uzalwa ngabantu ababili loba ngaze bekutheni isibongo sika mama angisitshiyi ngoba mina ngingumzukulu ngizalelwe egcekeni lapho Sibanda ngakho ke loba ngingubhalule hathi abakosibanda balami nabo siyabonga kakhulu induna yami nguwasi Ndiweni eMangwe abangazi ukuthi iMangwe ingaphi iMangwe ise Plumtree yikho lapho esibuya khona ngethini siyabonga kakhulu bakithi akube kuhle siyabonga hayi siyabonga kakhulu ngithokoza omuhle bakithi asambeni ngobuningi bethu singachiya abantwana singachiya obaba ezindlini singachiya omama ezindlini wonke umuntu kahambe kulo umcimbi omkhulu kakhulu ozokubanjelwa lapha eManchester mhla ka 20 bani kanje sorry lingembambeke 28 28 ngenyanga kaNhlangula ngoJuni 28 June Nhlangula siyabe sikhona phana eManchester buya bakithi uzozibonela ungabe usubona kumabonakude kufanele ukuthi lawe lama usubona kumabonakude ngoba kuzaphuma la kuma TV uthi lami ngangikhona khona lapha usutshela abanye uxoxela abanye kuyithi lo yabesele azeziswela ukuthi kanti ngisaleleni anifika ubona uzwa abanye bethi nxa sisiye King Mzilikazi ngale ngomgubho yenkosi uzothi kanti ngisaleleni ungazisoli hamba kumbe ngwesonto ngoba phela vele amasonto lawo alesintu hamba lawe uyehlanganela labanye sivuseni isintu sethu abafundisi bezinkonzo sibanxusile sibabhalele njalo kunye nje kuphela nje kancane abomgubho wenkosi Mzilikazi sisebenza labo ngoba singamahlabezulu sonke siyakuncedisana siyaxoxa labo sixoxe lezi inhlanganiso zakithi esikhona apha ngenithi ngicizelele khonoko kanye la bebukalanga siyaxoxa nabo ngoba singabantu bonke singamahlabezulu siyabonga lapha lingakaphumi befuna ukubuza ingabe kukhona izethekeli ezibuya ngaphandle ezibizileyo ukuba buzomnyaka lapha azikho esizibizileyo ezivelela ngaphandle kodwa zikhona ezinye ezisebenza lathi ezivelela ezingaphandle okunye omabonakude silabo sibili sebenza labo abangaphandle abasincedisayo abangamahlabezulu siyabonga kakhulu bakithi bathi ungapheliyo kuyahlola uhlelo lwethu luphelela lapha namhlanje kodwa sizabe siloke sibuya njalo kuze kufike ilanga lomcimbi sicela ukuthi sivale lapha namhlanje okhulumayo ngoye wenu ubabakazi uMadawu ezalwa ePlumtree kophahlana ngaphansi kwenduna uChichi bakithi nanku umcimbi okhona asambeni mahlabezulu ngiyayibonga okuhle kodwa awuthi ngithi shelele